खुलुमबाय दिनैनि एनबिएननि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझार आयेन फरायसालिमायाव गा 33थि गायसनथाय सान फालिदों कक्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव एनआरसिनि सांग्रांथियारि मेल मेट्रिक आनजादनि सेन्टार सोलायनो नागिरनायखौ एबसु आरो आसुआ गोख्रों फिनजाथाय फोरमायहरदों आरो निदाननि बानजायनायाव गथ'सा सान फालिदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। कक्राझार सहरनि मैदेर खर'आव थानाय आयेन फरायसालिमायाव सानसेनि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों गा 33थि फरायसालिमा गायसनथाय सानखौ खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै कक्राझार आयेन फरायसालिमानि गायसनगिरि रुंसारि निरन्जन कुमार नार्जारिनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनाय आरो आयेन फरायसालिमा मावफारिया आरो फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। Request our next respected guest, the governing body member of our college, Bijay Krishna Roy sir, to please come up to the podium and deliver his valuable speech. Now, you have come in this law college for gathering higher education. That is law college. Law. After accepting higher education, you will be an honorable person. You will go here and there for servicing in this world. You will shine in this world. So I don't want to say more and more. I convey my heartfelt thanks to you. Authority Kokrajhar since 2016 June. My aim of life is working for the benefit of the society. Bhabi thake eta guru sai pelai gai guru sai pelai moi chinta kori thake hi eta jodi gaie gakhir di pelai beleko jai thakibo karone iman bhalke help koribo pare tene hole ami manu hisabe manu to sobse dangor jibi moi nijoke bhabe moi kiman help koribo paru etu bhabi মাজলানা ট্রিপল বিলাকো মই ভাড়াকে হেল্প করি থাকো। गा 33थि आयेन फरायसालिमा गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलनि हाबाफारियाव फरायसालिमानि थांनाय बोसोराव बारग'लांनाय फरायसा थामहिनबा बावैसो सान सिगां पेरा लिगेल भलुन्टियार सुंदयै PLBhi जिल्ला आयेनारि हेफाजाबगिरि गौथुमनि सा सानजा ओनसोलनि साबसिन बान्था मोनगिरि नरपति ब्रह्मखौ कक्राझार आयेन फरायसालिमा खुंथाय आरो फरायसा गौथुमनिफ्राय आर'नाइ आरो बिबारनि थफ्लाजों बरायनाय जायो। The next felicitation would be given by our Students' Union of Kokrajhar Law College. मख'नाय जायोदि खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव आयेनारि हेफाजाबगिरि गौथुमनि सा सानजा ओनसोलनि साबसिन बान्था मोनगिरि नरपति ब्रह्मआ बुङोदि गुबुनखौ हेफाजाब खालामनो मोजां मोनो होननानै बुङो। As a best paralegal volunteers of Northeast Zone, therefore I would like to convey my heartfelt thanks to National Legal Services Authority of India, social work. Especially marginalized people who do not know their basic rights, and I am able to fulfill that. I am able to fulfill somehow the District Legal Services Authority aims and objectives, and I will try my best to continue the same. যেতিয়া ক্লাস এইচএস পড়া সময়তে মই নিজকে ভাবি থাকে আৰু বেলেগক চাই পেলাই ইমাজিন কৰোঁ, ফিলিংছ কৰোঁ, এনালাইজ কৰোঁ যেনেকৈ এটা গাই যদি নিজৰ গাখীৰ দি পেলাই বেলেগত যাই থাকিবৰ কাৰণে হেল্প কৰি দিব পাৰে তেনেহ'লে মানুহটো সবচে ডাঙৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ জীৱ হয়। তেতিয়া মানুহ কিয় নোৱাৰে এইটো ভাবে। गा 33थि फरायसालिमा गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलनि हाबाफारियाव खौरांगिरिनि सिगाङाव आयेन फरायसालिमानि गोरायुं प्रिथा बसुमतारिया बुङोदि नरपति ब्रह्मनि देरहासारनाया ओनसोलनि जोबोद गोग्गानाय लाबोदों होननानैबो बुङो। মই
এইটো বুলি মই প্ৰাউড নহয় যে মই এইটো কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ইনচাৰ্জ, বাট মই গোটেই কেইজন আমাৰ শিক্ষক আৰু আমাৰ যিমান প্ৰিন্সিপাল ইনচাৰ্জ হৈ গ'ল, আমাৰ বেৰলাও কাৰ্জি ছাৰ, আমাৰ বিশ্ব প্ৰসাদ ছাৰ, তেওঁলোকৰ চবকে মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত থাকি পেলাই এজন আমাৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁ ইমান গোটেই আমাৰ অসমক বা নৰ্থ ইষ্টক তেওঁ প্ৰাউড ফিল কৰাইছে আৰু সেইজন ষ্টুডেণ্ট যে আমাৰ কলেজৰে ষ্টুডেণ্ট সেইটো আমাৰ কলেজৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে খুব মটিভেটেড হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইনস্পায়াৰ পাব যে সেনেকুৱা কাম তেওঁলোকে সমাজৰ কাৰণে কৰি যায়। আৰু সেইটোৱে নহয়, আমাৰ সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি কোকৰাঝাৰ তেওঁ আমাৰ লগত খুব কোঅপাৰেট কৰিছে। তেওঁ আমাৰ কলেজৰ পৰা পেৰালিগেল ভলেণ্টিয়াৰ্ছ লৈছে, তেওঁ আমাক চান্স দিলে সেইটো পাৰ্ট কৰি পেলাই আমাৰ কামখিনি কৰি যাবলৈ যে আমাৰ লগত তেওঁলোকে চান্সটো দিলে, সেইটো চান্সৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক খুব থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেনেকুৱা চান্সটো আৰু দি আছে মই সেইটোৱে কওঁ যে আমাৰ যিমান পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে সেনেকৈ কামবোৰ কৰি যাওক, ভাল সমাজৰ কাৰণে কৰি যাওক। কাৰণ ল' প্ৰফেশ্যনটো হ'ল এটা যদি তেওঁলোকে ছ'চাইটি আৰু কোৰ্টৰ মাজত এটা ভাল ব্ৰিজটো যদি বনাব পাৰে, তেন্তে মই সেইটো ভাবোঁ যে আমাৰ সমাজত যিমান লিগেল প্ৰব্লেম আছে বা যিমান ছ'চিঅ' পলিটিকেল যিমান অলপ ইছ্যুজবোৰ হয় সেইটো খুব কম হৈ যাব যদি ভালকৈ ব্ৰিজটো বনাই দিব পাৰোঁ। NRCनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि थांखिजों क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव बदगाव गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव मंगलबाराव मोनसे सांग्रांथियारि जथुम खुंफुंनाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि निरन्जन बरुवानि दैदेननायाव खुंफुंजानाय NRCनि सांग्रांथियारि जथुम्मायाव जायगानि थागिबि गोबां रायजो राजाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। আমাক বিদেশী বুলি ভাবে, বহুতো চকু চাই এনেকুৱা লাগি আছে, মনত বহুত কথা আছে, এইটো হলে কি হব, সেইটো হলে কি হব, এনেকুৱা বহুত আপোনালোকৰ আশা আছে না নাই কওকচোন? আপোনালোকে অলপ ক'লে কি হব? আমাৰ অলৰেডি আমি লিগেচি এটা জমা দিছো পঞ্চায়তৰ চাৰ্টিফিকেট, বিশেষকৈ এই মাইকী মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, বিয়া হোৱা মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। সাপোজ মই হৰভোগৰ পৰা बिटिएडिनि नायल' जाल' गंसेल' सरखारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालि क'क्राझारनिफ्राय मेट्रिक आनजाद मिरु आरो स्पट इभालुएसन जनखौ गुबुन जायगा फारसे लांनो सरकारा खैसार खालामदों होननानै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो आसुआ फिनजाथाय फोरमायदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जनक उजिर आरो क'क्राझार जिल्ला आसुनि सुबुर राया मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों सरकारनि बिथांखिखौ गनायनानै लानाय जाया होननानै क'क्राझार सरकारि गोजौसिन थांखि गोबां फरायसालियावनो फिन मेट्रिक आनजाद मिरु आरो स्पट इभालुएसन जनखौ लाखिफिननांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे गोसोखां लाइबो गथायहरो होननानै बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों। दुलाराय भारत हादरजों लोगोसे आसाम आरो बिटिएडिनि दाब दाब जायगाफोरावबो मंगलबाराव रुंसारि भारतनि गाहाय मन्त्रि पण्डित जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 14 नभेम्बराव सानसेनि हाबाफारिजों रंगिना संगिनाय गथ'सा सानखौ फालिनाय जायो। क'क्राझार सहरनि सरकारि नङै आफाद NGO निदान फाउन्डेसननि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा फोथाराव मंगलबाराव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गथ'सा सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै आलारि बाथि सावनाय, पण्डित जवाहरलाल नेहरूनि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय आरो गथ'साफोरनि बायदि बायदि गेलेनाय बादायलायनायबो खुंफुंनाय जायो। আমি পিছত কৰিম হা। 1 2 3 What is children's day mean? Program এনেকুৱা বনাইছে মানে খেলা ধূলা হৈ যিমানখিনি আমি কৰিব পাৰে এটা মানে মিলিজুলি হয় মানে এই এৰিয়াত কেনেকুৱা আমি অপৰচুনিটি ডেভেলপ কৰিব পাৰে। Children's Day program is not only Children's Day. এটা মেছেজত আমি এই প্ৰগ্ৰামটো বনাইছে যে যিমান বাচ্চাবিলাক ইয়াতে ইণ্টেৰিয়ৰ এৰিয়াত আছে
এইটো জানিব লাগে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন কি আছে, ফ্ৰী ফ্ৰম এক্সপ্লইটেশ্যন কি আছে, ট্ৰাফিকিং মানে কি আছে, চাইল্ড মেৰেজ মানে কি আছে, চাইল্ড লেবাৰ মানে কি আছে। এটি উদ্দেশ্যই আমি এটা মানে প্লে কাৰ্ড বনাইছে। এই প্লে কাৰ্ডত মানে পুৰা মেছেজটো আছে। এইটো আমি মেছেজটো বাচ্চাবিলাকক দিব বিচাৰে যে বাচ্চা আৱেৰনেছ হওক, বাচ্চা এডুকেটেড হওক, বাচ্চা ৱেল ইনফৰ্ম হওক। সেইটোৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰগ্ৰামটো ইয়াতে বনাইছে। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল মানে এটা কো এক্সিষ্টেণ্টটো আমি কৰিব বিচাৰে। বেলেগ কমিউনিটিৰ পৰা বাচ্চাবিলাক ইয়াতে আহিছে যে দেয়াৰ শুড নট বি এনি কাইণ্ড অফ হেট্ৰেড, দেয়াৰ শুড নট বি এনি কাইণ্ড অফ mistrust amongst the children, is to create peace and harmony, development, equal opportunity for the children in Pandit Jawaharlal Nehru School. Thank you. আৰু আনন্দিত যে তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা বিশেষকৈ ইণ্টেৰিয়াৰ অফ দ্য ভিলেজেছ ময়ো ভিজিট কৰিছোঁ, দেখিছোঁ। কিছুমান গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে আনিছে, যেনে চৰলপাৰা, মুকাপানী, তেনেকুৱা নিচিনা ঠাইৰ পৰাও তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক গোটাই আনিছে। তোমালোক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক মৰম আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাকৈ এই হাঁহি যে জিলিকি থকা মুখবিলাক আমাৰ সন্মুখত, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক একো কাৰণেই নালাগে আনন্দ পাবলৈ, নহয় জানো? সকলোৱে হেপী নে ইয়াত আহি? সকলোৱে ভাল পাইছা? रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। क'क्राझार आयेन फरायसालिमायाव गा 33थि गायसनथाय सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव एनआरसिनि सांग्रांथियारि मेल। मेट्रिक आनजादनि सेन्टार सोलायनो नागिरनायखौ एबसु आरो आसुआ गोख्रों फिनजाथाय फोरमायहरदों। आरो निदाननि बानजायनायाव गथ'सा सान फालिदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।